Leo tuko le 16 na waza ni vendredi janvier 2026. Batu banasema bongo, batu ya Uvira aseme Goudron M23 iliiba. Bandugu, si Goudron iko hapa. Hii Goudron ilienda wapi? Hii njo izine ingine lo ya Goudron hii na ingine iko pale ngambo, lakini nao nilikamata foto. Sasa mimi sijui sasa watu boye hivi vitu wanavitowaka wapi? Mbona watu ba Uvira mtarogwa? Nani alibarogaka? Mwenye alibaroga simu mwambia abatunze mpone. Bandugu, tusiku tunasema bongo, hakuna kwenye bongo itatoweka. Sinjo zine hii ni hatari sana. Mashine zile pale, gari tulikuya emo ile pale, ingine mangungulu hizi majiwe hii, lakini aseme balizipie banazibeba Rwanda. Ingine jo zingine zile mangungulu kule ngambo. Mwache bongo batu ya Uvira, mwache bongo.